أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى حال أمتا إسلامي معلومة متبايا شهر آواي بشهر آواي بمسلمان إيرود بالإشغال بنا إيرو مسلمان پریشان هر جيل هر ولاطي إسلامي بمبار بسرسري مسلمان بدبارن بربيه كي ام جوار جات كن وندبي او كهذا وقتا بري افطاريه زمان افطاريه دون دعاء كن عالم اسلامي رش حال امتي مسلمان رون دعاء كن غير جاي جوات كن وياك ديجي خد تعالى جل جلاله قوتيه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. ام توصيه وام تبدا اليكاريا هفدو بكن ام تبدا لحاله بامتا اسلامي بهافرا بدستي خو بدنا هفدو ام الحاله بامتا هاني بفرسن ام دهوارا بامتي دورن شنكو ان خدي امتي حقيقي علمانا وقتا علماء خويتي بامتي بكن ام امين كي دستكي امينه اما غير عالمه دستي دي تبكو نا امين بان دستي امين كل بامتا خويتي بك دستي علماء ايه لبربي ام توصيه الهفدو تكن كو ام تبدا لحالي بأمتها هاني بفرسن أم يارتما هفدو بكين خديت بي وتعاونوا على البر والتقوى ضريا تقوى دا خيريدا آلي كاريا هفدو بكين بار قرانا نعيش فردك يا نعيش جماعتك يا نعيش حركتي نعيش دولتك يا باري بأمتي إيرود حالكي زح بريشان ديا بارجي قرانا يوم خدت على جل جلاله قلت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا بهافرا بوليسي خدت على بقرن جهبدو نقطن وقتا مرب جهبدو بقتا مرب نكارا لحالي بأمتا هانيكيد هوارا بأمتا دورا إدي أم توصيها فكن بجامعات بهافرا باتفاقا لحالي بأمتا أما بكن خدت على جورازيبا خدي خيرا ومنظم كان سرچ عبي مراتنا ديسا وأمانتي خدي بن
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Ramazan ayı münasebetiyle malum Diyarbakır'daki Sifir Talmud konuşlarıyla beraber bir araya geliyoruz. Biz her Ramazan ayı bir geleneksel hale getirdiğimiz programlarımızdır. Ramazan ayı girince 2, 3, 4 tane iftar veriyoruz. Çeşitli seviyelerdeki insanları çağırıyoruz ve bunları misafir ediyoruz. Malum Ramazan ruhuna uygun olan da kaynaşmaktır, bir araya gelmektir. Belki ümmetin kendi dertlerini paylaşmaktır. Var olan yozlaşmaya karşı ne yapabilir sorusuna cevap bulmaya çalışmaktır. Daha önce verdiğimiz iftarlarda esnaf kardeşlerimizle bir araya geldik. Öğrenci velilerimizle bir araya geldik. Bu iftar programımızda ise özellikle alimleri, kanaat önderleri ve de STK temsilcileri, yani Diyarbakır'daki çalışma yapan, İslami alanda sözü olan STK temsilcileriyle bir araya geldik ve her sene bunu tekrarlıyoruz. Kanaatimce bu iftarlar bir araya gelmemize vesile oluyor. Ramazan'da vesile kullanılıp vesile olarak bilerek, istifade ederek bu fırsatı değerlendirmeye çalışıyoruz. Elhamdülillah çağırdığımız alimler, STK temsilcileri katıldılar ve iftar açıp inşallah evlerine ayrılacaklar. Onun dışında malum Müslümanların bu ayda kendi aralarında yardımlaşmayı çok fazla güçlendirmeli gerekir. Mazlum, mağdur, mustazaf, bir lokma ekmek bulamayan insanlara ulaşmaları gerekir. Malum STK'larında bir görevi de olur. Sivil anlamda çalışmaktır. Belki devletin, hükümetin sosyal yardımcı kuruluşlarının yetişemediği insanlara yetişmek, ulaşmak ve onlara gerekli yardımı yapmaktır. STK'lar bunu yapmaları gerekir. Eğer biz bunu yapabilirsek, mazlumlara, mağdurlara, aç olan insanlara ulaşabilirsek Ramazan ruhunu da yaşamış olacağız. Yoksa sadece aç kalmakla oruç tutulmaz. İkincisi de ümmetçe bazı dua etmek lazım. Tabi elimize gelen imkanlar neyse onu kullanmak lazım. Bunun yanında herkesin eline gelen bir dua silahı vardır. Malum Orta Doğu coğrafyası olsun, ümmetin diğer alandaki coğrafyası olsun, ümmet coğrafyasında ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Belki hiç yaşanmadığı, tarihte yaşanmadığı kadar ciddi sıkıntılar yaşanıyor. İnşallah bunların defi için ümmetin yine bir araya gelip ittihad, ittifak, vahdet şiarıyla bir araya gelerek duayı da birleştirerek inşallah dua ederek Allah-u Teala bize merhamet eder ve bu zalimliği def eder. Ümmet yine eski günlerini yaşar inşallah.